Nĩ igongona-inĩ rĩa mathiko ma mũmbunge wa tene wa West Mugirango Benson Kigoro. We said shetani ashindwe. Uria mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga na mũrũnawe wa mũng'ethanĩro wa Uganda Kizza Besigye manyitanĩire na atongoria angĩ igongona-inĩ rĩa ũteti ũtanaga mweke. Kũringana na Raila Odinga, thogora wa mũtũrĩre ũthiĩte ona mbere kwĩha hĩndĩ arauga ciĩranĩro cia thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ciambire kũigwo keheri-inĩ. Kila kitu ushuru. Nisema punda imechoka. Kisa nasema punda imeanguka. Ni punda imeanguka sasa. Hawezi kubeba mzigo tena. Hakuna chochote ambacho iko hapo. Na kila siku ni ahadi. Tuwe na nguvu ya kusema ukweli, hata ukiumizwa, umizwa na useme. Hata wale walipigania hii nchi na wamepigania mpaka mahali tuko, wameumizwa. The economy is in a depression. We are all in a depression. Then I asked him, in a situation like this, how can you overtax people? Mĩario ya Odinga ĩgĩũka thikũ nini kuma Azimio yaregana na mendekithia ma kũrenga mahũthĩro na thabarĩ cia thirikari ĩrĩ ta njĩra ya gwetha kĩhonia kĩa ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre ta ũrĩa kamĩtĩ ya ũiguano yendekithirie. Tumefinyiliwa na hii serikali ya kunyakua. Hauwezi nyakua kila pesa ya mtu umwache bila chakula ukisema ni kodi unatafuta. Hauwezi ondoa pesa ya shule. Tulijua free primary na free secondary. Sasa tunasikia watoto wakiitishwa pesa kila mahali. Another thing, Your Excellency President, why are you taxing people so much? And then when you have collected the taxes, I'm in the Senate with the Congo Mogeni, my Prime Minister, we don't know how much he has borrowed. He has hit 4.6 trillion shillings in 1 year. Where is the money going? Kuuza parastatos. Parastatos ni mashirika yale ambayo yanamilikiwa na umma wa Kenya. Kama Kenyatta International Conference Center ni sura ya Kenya. Ukiwauliza wanasema wamesukumwa sana na mashirika ya IMF. Ciĩgiĩ kũgitĩra thirikari cia matũra, Raila augĩte thirikari ya President Ruto ndĩbatiĩ gũtunyũkithia kaunti motungata macio gĩgatiba. Mĩario ĩrĩa ĩtũgĩirio nĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro wa Uganda Kizza Besigye, ũrĩa ũrĩtie atongoria a mũng'ethanĩro magitĩre gatiba kumana na igeria o rĩothe rĩa kũmĩagarara. A situation where a non-elected person appointed in the name of county commissioner, regional commissioner, giving orders for property of people to be destroyed. We have to tell each other the truth as Kenyans. Now, truth ni kwamba we are not doing well as a country in governance, and we probably are settling to the reality kwamba jamaa wamechukua mamlaka kwa njia ambayo walitumia. Afrika wakati mwingi wanakuwa viongozi wa kutukandamiza. Hivyo basi watu wa kawaida tuungane sisi pamoja, tujenge umoja wetu, sio umoja wa viongozi. Ifotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.